Hello guys, Souhphai Kaham, Phrung Kaham channel ke tini bo blog ke chong nei na tini ke anro no sayak nari nai tini bo video ke chung salai nai je naro nayinuk na thamnilot mahire tini salai ni mau ha Bangladesh ni khupor no to ye sisa update nim cho video bein den tong song den to sisa naro sirigradi comments dekhiye je naye to nero wais ke sa sirigradi video setting bein den tong song den to sa sirigradi setting yang kerume yang tak nak song den to asia now ni comment sang so tong sisa sirigradi video song den tong bein den to sa sirigradi Nga tini bo live streaming o sa ne ke no sisa Bangladesh ni khupor se Bangladesh ni khupor abe no ke khachang has po sama molsoi okay video go thia kontom playus sisa bono being kherirano Kaya sakyo tangle naro kamake nuknanye ung hatak le oke khachang BH bro short video official nke no jotono je live streaming o phaye tonai no jotono poila o sari kamya phayo nke tre live streaming o bo phai kam so ketini ni kauma chung salai ni mau ha naro joto simai phnai ma chung o thumbnail naye ba title naye ketini ni je kauma salai ni mau ha Bangladesh ni khupor no to ye Bangladesh o tawo ba re ke ye khupor hamya ke ungye tongo Mke aboni bo pandawo naro bahabro bangma no naro joto no khupor le mic na Bangladesh o tum thala ye tongo ye are himpi phono breke ye khokchui lai phe tong ha mani bo pandawo ung phi ha aboro no kahama ke siso ya ro phono tong mayo khaban bo pando tinio je ano no sisa update re nai kahama ki ye tini bo live streaming yo ke no phono no samchumoro ba simoro ta sing ke naro share ke mayo live streaming de ki ye khaban bo pando video no naro raisa monjing katho yanjora nayo ni machung de aba sing ke naro kahama ke ye na ye jimai nai ba phnani mai nai nke okay ke Bangladesh ni jebo tawo tum thalai thangmo ke naro nayinukna Bangladesh ni Prime Minister Sheikh Hasina bungpo se tawo Bangladesh haktor no bera ye tawo bung khai ma phaya India o ke abodi ke se Bangladesh ni Bangladesh haktor ni Prime Minister pho tongro yakhiye bung khai ma phaya bung khai phaimem no khai phaimia singke spole sapai mai mya tini ni somiro bungro puthim bioton de tono tongya abodi ke sa sujarawo situation hamyang ye thangham Bangladesh wo kem abni bo pando naro to bahabro le chongpai tongna ke bahabro ke sawo Hindu Muslim phela ye tang le mi mami bangma abodi ki ye khupor songne ro tongo Bangladesh wo ba bui de Hindu bai Muslim nim sinyo dormo ke nanglai abdi ke phela im dek ma de abdi ke bangma no chinai ro tonga ke songne poto ka ban bo pando tini bo video sisa je ang no chirmai mon jora ba no ang abdi drai mon jora ri ni chongnai Nke bo lai thanai yo pho lai thanai live hemo video ro pho ang Bangladesh ni khupor no tu ye live streaming de ka taw bo de khie no ke ha khupor ma sa khop mo tungu ar phon chio se rai sa lai mo hi ye ke abani bo pandawo chung sai tha sing ke boma rai sa mo ke 2018 borsin ni chingyo se 2018 borsin ni chingyo se ke ha quota system je job reservation abomano continue je twini mas counting yo je ain khamo bro Bangladesh haktor mai pe ye 1971 wo je aro hati ko thingyo je thui rinai prime rinai ni msa te ro no je freedom fighter ro ha ni ke ye msok ya phai ne ro ni bo pando ke ye bro nim sam te ro bo pando je job reservation chakri ni je quota dulo mo ha bro bo pando dulo mo se jamawo 30% ar phon chingyo dulle tinyo inke aboma quota system no 2018 ni jorao pho bangma no arpo pho student no protest ke ha abono krui kha nei ba panawa abo quota system no ni kha nei ba panawa ke student no protest ke ha himba abo dui no
governor aroni governor phono arko sakhlai mari ha abo quota system no cancel khani man ba pandawo ke student rok bangma protest khepai mon yogo 2018 borsi ha arko phono bangma taum de ke lama lama ka solai student rok bangma protest ke ke khemon yogo ke maung ha arko ke aroni je sarkar prime minister bungphono sakhlai mari ha bono je cancel khani ma bo je job reservation dul ma bono cancel khani ma himbar po abo dekhiye cancel khani ma je announcement sakhai opemoni yogo ke protester ro student ro phono arko phru ke ungye thangha browni je saimo brow maine ha hiye browno kauri mon tate yo kheye brow tre protest ke ungye thang ke asu jorawono arko le thawle thangra 2018 ole ke abuni yogo ke mampi ha abuni yogo ke je brow demand ke modi je brow protest khelai modi kheye ong yaumuni baw pando kheye taubo nukha borsido lai thangha areong thiphono he tau phono aboma je quota system reservation tuimo aboma he tingyo phiha kheong ha singke 2018 no je protest ho ongpaimon yago nukha borsido ni yago after 6 years arbo kheong ha tau je 2024 18 to 24 ke 6 years nukha borsido lai paimon yago ke maung ha poila June talni nokha salbama 2024 bo borsinyo ha 5th June 2024 ni saloket mangha High Court jinyo abo je quota system cancel khena hiye sayok mo abo protest je demand khemo abo mano High Court ni jinyo khiye cancel khiya ya abo High Court jinyo abo no declare khere ha cancel abo ungmaya je break reservation to abo no matungna hiye ke abo dikham paimoni abo ket maha uci ha bro protest khefia je protest khenero student ro bro tre gingaye protest khelai ha khelai pe mon yogo ket maung ha ko ke direct tre bro aro bro ni hak to ni prime minister jito khai ma phane Sheikh Hasina bin sa ko bar ke cha yang ha tre buno target khya bro ke target khede bai tre jang protest khemo bu thau ya ke ong lai kha sing ke 1st July 2024 ni ti okay ar pho ke ha protester pa ha je student college university ni student pa hala sing ke ha bro ma se sanai bangla blockade ye ke ha protest ni mung tung ye bro ha wo bai khlai protest khelai ha lama road block khelai ha lama tor ka solai ha budi ke ye ong lai ha kha budi ke 1st July chi bo 1st lai thanai tal 1st July 2024 chi sa budi ke rai sa ye 8 July 2024 ni jorao ke afo ke Brownie Haktor ni Prime Minister bungpono China opono thango China ni PM bai malai ni ke abodi ke aroni je Xi Jinping bungbai malai ni thange 4 days ni bo thango himbar pono bon dai photha reye phai ha China chin phero ye phai ha ke so phai ye bong uchi ha 14 July 2024 arpo ke boni salo ke ucha bong press conference ke Souhphai phi ha aboro je protest ke tonero ni je demand no matang ke man ba pandawa ke Bongaro press conference samoget mai sapi ke arpo ke je abo ongye tomo ke je reservation bo ye dule tyomo abonole khuimai yawnai mami ke freedom fighter ron bo pando se mahapo chung bau mai yawngi ta sing ke freedom fighter nim sam surom bo pando se chung ma pho bau mai yari mai yawngi ta sing ke chung sarkar ha kha cha tomo chinit ma respect ala ke abo dui ke chung bono cancel ke asing ke bole ke ha unconstitutional okay illegal phono layu ye bong aro saklai ri ha ke abo dui ke je abo quota cancel khani mano abo no uchi continue khani mani kauna sa sing ke tre abo ke student rogin sa protester rogin sa ginsa de ke tre jang student bo thuinei bangru ha ke ba ke maung ha aro ni police ro phono shoot outside order ri ha means je malai ha singke je abdi ke protest kene no ha singke kautha ikhui ni ma bam thui yo ni ma abdi ke order phono ria ke abdi no ong phono ong ha thui phono thea ke abdi kom pemon yo 18 July 2024 abo salo 15 crowd tra ni slai po student bang apo thui ha primary ha ke abdi ke ong pemoni yo go sata se ke 18 to 20 July ke bonim sing abru thui nei bang mano thea crowd jahan ni slai phono saka thui tha 20 July ni jorao ke 20 July 2024 ni jorao ke kabdi ke student thuine bangru kong hasing ke gingbu karu ungha jante protest kenai robo ke tum phalai mo bo
Trese horchunglu churungha. Ke abo se thau ya borowo chung satha singke je 21 July 2024 arpo oket mauham jabo quota system no cancel khedimani kauno tuye tui sayoma bono Supreme Court phono cancel kheri ha inke aboro je sawo cancel means pa totally cancel kheya si sabrao aboro compromise on ha ke abo je reservation dul ma bono phono tre hasek phono hasek khari ya imbar pho arpo je hasek khari moket ma breke sayo pinke je Supreme Court by 25 July 2024 ro samo ke arpo ke 93% job ke ha je merit Roni bok pando means je lekha pora na qualified ka ungye je lamai nei rong bok pando 93% job abo broni quota abo brom bok pando tuinai aketre 7% ke butre reservation quota no tong phinai inka abo 7% imsinyo 5% reservation ongha je freedom fighter rong bok pando aketre 2% ke bu je aro hawo yakong yok mai ya unai tini tangchan ni chu ya nai ketre abodi transgender ke ungye tongne romba panda ketre tribal tongne romba panda wo ke je jati bang ya ke tongne rom minorities romba panda ham abo romba panda ke 2% ke jamao ke 7% ke bo reservation no tongne ketre merit je qualified ungye mai mine inba panda ke 93% abodi ki ye Supreme Court bo ye abno sakleria imba po abni ya go student raw aboma je declare umono khnaye ke ha po happy ungya mami ke bro ke abo je freedom fighter ni mo ke reservation dul mo abo no se bari ki chaya mi inke abo di ki chaya ha singe bro ji bro ni protest will continue ke ha bro thaung sal kri ke continue bro protest kala ye tomo ke ginsaru tre bro ni demand bo je chongmo de ungya singe bro war pu sarkar no tu ye demand ke mo jama wa point case ko tu ye demand ke yu inke point case ko ma nim se tawa no pa hale sapena me yar ko je sa no sayak nar ne ka abo point nimsio ket mat main ke Sheikh Hasina no resign ni ungtho imoma aketre abuni khoye je student ron sakawa attack kenai police gunda aketre brono logerie tonai tre dola tompius ka abo bro police no logerie tonai abo ke bukti mai ke abo ko student uni dono awami league hinye ke hato abo bro se pal riya jong police sarkar be palungye bro student protest kene ron sakawa attack khekru etong ke abo je awami league ni general secretary gs ha bungno phono resign ni ungtho ake je police abo student ron protester ron sakawa attack kene ron bo pa ha ron arrest kene ungtho imo ake trabuni khoipie je protest kheye tongphuo police ro arrest kheye jelo chok timo student ron bro bo phyopai ni ungtho hiya abodi kheye bangma points jamawa case ko tongo abodi ke bro demands kale imbar pot maung ha hathik sunga lai tha arpho maha response kre aboni ke abodi ka asike jang bro ni protest khema bo tres tunglairu jang thuimo bo bangru ha khonga singka bo se thauya 23 July 2024 okay 23 July 2024 ungha arpho ket maung ha ke ha pho abo bro po sias po nim sa po sias po nim te po sia ke ye kau thai pa ye mthui pa ye bro no ha kho pho pa tio jama wo kro khonphet chidok 36 bro no pa ham thui pa ye ha kho pho pa tio bro no mahabos nia ya bro ning khang ma ko mahas ni ma ya de ke ye abodi man condition ke pho pa ye hem ka bono no ha singe tre ging ka lai ha pa ke ba ke internet phono off ha ro ke tre aboni khoye ba ma bro ni sarkar ni website portal ro police ni website portal ro phono hack khelai ha abodi ke hack khelai ke pa hong lai pai mon yogu ke tre police ro phono abona 2 year action ha violence be ke bro response ri ha tre student ron sa ka wo attack khya ne ma rai sa ha ke phono ki ha ong ha singke abodi ke tunglairu ke ong tha singke 4 August bo dani noka salbrima ya ki lai thonai noka salbrima 4 August jo ke ke student ro pa ha bro bai khlaye non cooperation movement ke ha andolon bro bai khlaye hing lai ha ba ong ha je potrele chon jom si mai si ai mo non cooperation movement nangke thuibo thuinai thangbo thonai arpho je chinim khasu modeng ya chini demand success wi an jorale jongle phruka chu tongsia mo maung ha strike ke kabodi ke non cooperation movement start ke ha 4 August 2024 ni chingyo ke aboro nim sinyo tre bro long march opona hinglayo Dhaka University Dhaka jara soria ke ro bro yati be long march singye bro protest bangma khyo highway route bangma block khelayo ke abodi ke nok bangma bro protest ke ye
ongha ke abodi ke ongha singket ma ongha government of notre sarkar police magmo military force abodi ke thepa yetre se student ron sakao ba protester ron sakao ete khyaru ke ongye tha ke abodi ko moni ya go ke 4 august abo ni somuyo jama student thuya 4 august ni jorang ha 300 slide for crowd jak tham slide for student ro je protest kene rong ha thuimo list ma ya bole official list ho jara se je sikho mon jara sikho yaman ke thui to mole khrup chu ka apna siaw nai arpo je record ma mon jara 300 kya budi ko asen ke 5 august ni chiyo ke maung thanga 5 august ni chiyo ke ha student protester opono brofono aroni tongo ke ha medical university bangabondu Sheikh Mujibur Medical University ye tongo abor rowa brofono attack ke ha protester opono attack ke ha Souhphai hospital Souhphai ke public hospital Souhphai ke lamak tor ka Souhphai bodi ke brofono je 4 august jo se bro final je matang ke samu non cooperation movement start ke ba ke 5 august jo ke final protest ke ha kemodino arpon je ke brofo yang perok nema start ke thana ke bodi ke ongla ye se tawo be thake Bangladesh tung la ye thami ke 5 august ni jiyom ya salha skangong ha apon cheo se khacha ke thuile ke abro police ro mar phona be thui ha police ro bo thango sauthe ni ba bukte buthe ni ba bukte ya ke abodi ke bang ma ke thui ha bo video clip ro maro tungphono tongo rao naim chuke telegram group on naimi nai telegram group on naro join kedi same channel mung tongo Phrung Kaham suye naro telegram group join kedi naro abo video naim cha singke ang share keri mayo telegram group ho ke nayo naim chang ya ke asu ni situation go thia ke grima sa ke se 5 august ni jorawo betha ke ye thule be thangle be ke ong la ye tha ke bodi ke se ong la ye tawo aboro ni prime minister phono baiko ye khai ma phaya ke prime minister bung baiko ye khai ma phai mo for 5 august no 5 august ni around 1:30 pm sari ni 1:30 okay bono ke ha bro ni security team ni bro bai ke bono khupori ha situation bari hamya aremi dai free food ke ye nong boro ni knui me ke hamnai are ke ni life danger tongo ye security team bai bono information ya pa mon yoko ke bung bangma no situation hamya mon ba pando dai free food ke ye bini mbi sorry bin ba no ke to ye bung aro chim bai ko ye tau ke india no khai ma phaya ke bodi ke se prime minister bangladesh ni prime minister tawo khai ye india ma tong phayo abon ro joto bu siu ake tinila singe aro tunglai mo ake thuilai mo thanglai mo butrele jema tong thaune ye ma chung ke taw tres tunglai tong kyabuni bo pandawo se tawo tinin jorao ke prime minister khai ma phai mon joraba aso jora chung update no sisa saik narim se bodi ke se tawo khai ma phai ke control khemaya out of control long ha ke control khemaya mon ba pandawo se tongha singke bungpho se thui nai bini abapa ha 5 august nimsio se abo bini ke ha resident tongo prime minister no tuik mon no ha abo se bini masih sanai Sheikh Hasina ni official residence tong ke ha aboron pa hakak tingpai se protester kak tingpai se bini office of how ni ma ke ye jai ke ye buno pa kak tingpai mosi imbar po phud ha bini phok Pal Kaham the report information mai so ye bong aroni bai khu ye khai me ha khai dui no bong tawo draw ye to safely tawo bong india tong ke bodi ke sa ong la ye tong ke tau ke bo ke sisa update ong phira ha ke tau ke chong sale pinera no bodi ke tung le ha sing ke chin india let mau nai chin tripura let mau nai tau ke chong abon kawmano sisa sale ra na india o chong siu 1971 wo ronong lai fo pho bangladesh ha khai fo pho ar pho ba ri ke ye brok thulai be thanglai be ke ong ye refugee la lau chin india wa ha phayu india nim singapore chintau bode chin tripura ake assam bode india nim singapore state juda wo rosa ke ha phaye arpon jo tong nero dinila sing phero ya khoro ba india ni residence ke ko thane ro no tong payo ke same tawo aboni somu je ha aboni somu repeat ong phie tong ha tawo 2024 ro nke tawo phode bode ke ye de scam phone de ke refugee trade phaino abono bo chong thai bari ke wana so thai tong ma min ke ja no chong le khok chi tong mo chini india ma no se khok chi tong tripura ma ya
Bangladesh immigrant song bo panawo khauchi pa ye tonje thin jaga se nke abodi ke ye khauchi la ye tomon im sia ta wo che bodi kong sa ha singke wo che ha phai phinai refugee ro phai phinai nke tre tha ka time po no no sa ne pau tong ko Hindu by Muslim Hindu rong sa kawe te khami ye to bang ma ko por bai ra lo ye to sa ye to but abo mani bo pano ye te khiyao maha popular ung ya ko actually bole Hindu and Muslim ke ung ye ung lai mo ya rai samo student protest ni chio se rai sawo student ro bro ni demand points no to ye protest ke mon de se ta wa bo rai samo ste ni chio rai sa ye ta ke to re tham se imbar po Muslim rao Hindu ni sa kawe te khemi hele abo chung strike ke samaya ko clear ung ya ko are before no boro chung ke ha chung mayo Hindu ro ni Hindu minorities ron sa kawo ete khemo ke ham thai mang mayo abo ke mami ke je Hindu minority to nai Hindu ro ke supporter bro ni bro support khemo ke Sheikh Hasina prime minister no beta support ke bole taw bin so ma yas kam for 1971 wo warung lai tum po po je Bengali wain sa rong ham Bengali ro je Hindu to ne ro bro se skang wo Sheikh Mujibur Rahman no po bro support kheu inke ta bom sayu Sheikh Hasina bo je to present prime minister of Bangladesh ni inke buno phono ta po same Hindu ro beta support kheu ke abuno tu ye chai yang ye phono Hindu ro ni sakawo chance mai asingke attack khemayu ke abo ma sa points le to mami ke buno chai amon ta tio bro no po bini supporter no po attack khemayu ke abo bro attack khemo hasike Hindu ye to mon ba panao Hindu ro ni sakawo attack khemi ye samayu ke arung phono Hindu ni sakawo attack khemi ye bro khas pa ye khemolo unya Sheikh Hasina no nice lemon tatio prime minister no nice lemon tatio khiye Hindu je bro no support buno support khenero no nice le ye bro sakapo attack khe a abose taun zorawo abo clear unya ko na trevis kaundet mamno sagram ye ko nke bodi ke se ungye tongo Hindu and Muslim phelai mo ya student protest ni jinyo rai sa ye phelai tham se tawo Bangladesh of horchung lai tongo khen abno chong saikem chini naw nke tawo ke chong sisa kaw masala ye tini live streaming pai ni chong nai ke bodi ke je unglai ye tong hasing ke chini Tripura po chong bari krile krimasa no mami ke Tripura Bangladesh te sampha maumi ha nang lai tong mo horja aichu saja sakro jepo po ha phaimayu jepo po khai phai phaimayu ge phaita sing ke la soya yu yang ke chini khok chimo tre dis ka bau de bau phi no aboro no chong ye be thawana so na wa ke chini Tripura ni sarkar ba ya ke Indian ni sarkar phono bodimaro no habala ni nakna ake naimo hamnai ye ma chongo naimo hamani nakna ye ma chongo ke no ni chongmolet ma nrole majamaro suggestion rimchu no puna sisa tawo comments dekhe siride no ni comments tawo sisa check kene narono comments dekhe sironi ma sisa jorariyo ke tawo naro salaye jet ma sancho no ni comments tawo pore tongo mithunriya Bangladesh ni Bengali rawa Tripura wa Páinai ha taw BP Singh Tripura wo pong Páinai na wansaba chini bro ni kebo kekto kau buino khai thai se kroi brown phono mokto se khai ni roya kero khai thai le abose akami obviously Páinai abole chongjo to siu khatung rai yang Bangladesh tongnai Hindu wansaro no ne buthai yak to khatung rai yang nini comments gotheya aketa kidi public comments kemo nai chome comments kaleme ka nai kautya kaukna thoya malno bangsalai the yaman kiye kya request keyon bosena request kepen mon yogo pho khem chukale kheli abole non jam chumose arpo comments hamyama by communal comments abudi marole khemo hamthaiya mod meska video send kedi ata okay naro video naim chukhe telegram group join kedi telegram group ho naro join khiye tongde abro message khiye naro sign de angno hui nai group reply nai naro naim chukhe nai mayu
ke tinini video la so kau bang san makri no na sisa update di rim se ke tre spong ha ke sunlight sol ke maisa no political edc wo land power direct funding edc police administration power edc judicial power nango abono joto khorang tisadi joto no ongkhodi no politics or separate state sunlight sol khakchango bini comments kemo phono important points nangmo kauno chong nangke chung phono bodekena baiko laini nangnai biskango khono teriang ata khakchanga oke nobo khakchango bn riang aro bangladesh ni students rauni main demand le mano tuye protest khelami problem bangladesh ni students rauni main demand ha je quota job ni quota reservation khemo bo harke bruk ni ba padawa aso bo bron ba panda aso ye je chakri ni quota ba mo abo ba mo nim siyo 30% je job reservation do mo ke 1971 wo freedom fighter jar fo abo bron ni bangladesh ha ni ba panda ke ye thu ye thonai ro primary nai ro abo bron ni sam tui ro ni ba panda ke ye chakri ba mo abo ma reservation job no no ye khuidi ye sarkar thio demand khemo inke abo ma demand no tuye se broke protest khelayo protest rai sanayo ke tawo se abo protest no tuye abo demand no tuye success ong ya chongmodi ke success ong ya ngoni ba pandaw se tawo ke bangladesh ma no hor chungari to bodi ke omse mut mes ka breke khenai hata abo mut mes ka breke khenai hata abo ba ma jamano khenai nong comments mjimaya ko ni question ma mano song ni na mi sisa clear ke mjiridi telegram o join khenai ma rungya ong tom na lesia abo mo hasikang no sisa sari nai telegram no join khena singke telegram apps ke hanon download ma khenai je no whatsapp rok maro use khendik lai ma se abo ni mobile numbers to no login keke abo laima ke login ke mayu ke aboro no nini telegram group no mobile number ori pai login ke asingke search option no thandi search option no thangye Phrung Kaham ni soye search ke di an channel ani group ni mung phainai abo de hasingke no abo group o join ke menai by chance so search ke ye group mung mai hasingke angno personal phone text ke menai ang link hoi rinai join ke nero khokti ma hasingke Ponchoriang hor kaham atau ke nopo hor kaham meririang sari kaham hor kaham jotono oke jotono sari kaham ke tinini video aso klauma ke angtre sani puno kroi naro ni comment sisa nai soga ke khakchang no joto video no rai samon ching katho anjora live streaming o palri naro nai tumon bo pando ketre naro bo khu por no tuye tre ke hanin pano bo sirim chumoro ta singke je sim chu to nero no hu chumoro ha singke naro bo video no bo share ke dinge no jotono ma sirio ke chochi male fina tre bis kam video bode video tawo tinin bo pando le basono no jotono tre wa khakchang mo kau saye tinini live streaming bor no paire jotono hor kaham